Kedai ke AKASHVANI Shillong ka khubor ban puli da ilu setas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor Menteri Rang Bado Narendra Modi ula ban ya ka jingdon kam ban penne ya ka sukasan hakaput India bat China Beliau Menteri Rang Ba ka Meghalaya ukanrat ke sangma ya ka rural planner arajar arposan ka banengkong ha ka jela hanin kasing ha Shillong Bat pelat unat ke Meghalaya UCH Vijaya Shankar ya ke Mobile Medical Unit hanin kesini Haraj Bhavan Shillong. Menteri Rang Bado Narendra Modi hanin kesini ulaban ya ke jingdon kam ban penne ya ke sukasan hakaput India bat China bat bak India kan yale ban weng ya ke jing'e jong ke jing ya ka japut dak lenti jong ke jing ya kren sung thu jingmut ke baben bat basai. Modi ula pediang subha yo menteri ki kambari ke China uwangi ha New Delhi hinin kesni bat nakaliang uwangi ula aya ke city khot subha balapha do president Xi Jinping sha menteri Rang Bado Narendra Modi na kabentak SCO summit kabelong ha Tianjin Nakaliang Modi ula pediang ya ke jingkhot subha bat ba ke dai ke bajan bat ke bas kem hapdang ke India bat ke China kan ya rap shibun ha ke bawandra ya ke jingsuk jingshan bat jingroi kerhai ha ke perthai hi baro ke wei Menteri Rang Ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma hanin kesngi ula play ya ke rural planner arajar arposan ke banengkong tam'e ha ke jela ha phalau jong ke State Central Library Shillong ke balong umau jam jong ke jingseng kam na jong ha ke nong kendong Palat aspa san phongut kini shimbenta na kaleng ke jela ke lapin ya na ki jong ki tiar bat ki mar ba ki shna bat than hi da ki kti ya ki marrem ki marbam balashat ha ki babun ki rukam shen bat kilat kalenti ban pinne ya ka marang Menteri Rang Ba ulapin bena ban pinyar ya ka prime rural incubation shabaro sampau art li ki blong ban pan khat phrak lor tingka na kabanta ki tiar bat ki kor ki bor ban pindon kam ya ka bor jong ka singi ka ban pin to ya ki shispa nyop ko arnut ki nong seng kam na jong ha ka bal samru palat like lor tingka ha ka jingalang Menteri Rang Ba ula kenturu ya ki samla baken pediam ya ki jingshem ne jing sedang kam thmai bat ka jinga tre langru kom ka kenhun Ka Meghalaya State Planning Board bat katanat PWD roads hanan kasngi kilale jingo ya ke Shillong tel ko sherpi hadu Upper Shillong ban pen bat bishar ya ke jingya chaprang jong ke jingshana ya ke surak 4 lane ke jingle jingo balalam khamat do chairman ke Planning Board uba met ba lindo kalale jingo ya ke surak Shillong dauki ke ban hadu Shillong hadu hinyomer bat kalat jong ka pomlun PHC ha ka ba kila sha skoru ye ki jing e baki pa ba nong shong shnong ki mat ha ka let ka wan na mar ka jing pop bom patla ban pendam ya ki jing shna surong khamtam ha laimer kila penparu ka jing sokya halo ka jing bom iskam ka kendro hajan ka jing king shirpi ka balas dang ban pin I ba ya ka jing kendreng ki engineer kila pediangi ki jingduna bala kadau bat kila betha ya contractor ki NHIDCL ba on pen prano ya ki kendro bat banchna da ka weipat ka board kala baya ki jingkan tho bat jing a jingmut baro nsapha sha ka sarkar Ki MDC kaliang yatai kile kendo yo Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HEDC hakaba kile kren halo ki jingpen sange iki kampen roy hasor bat hakijaka ba marjan Unong yalam kaliang yatai uba Tito Starwell Khan ulong bakane kadai ka sen ka benengkong jongki banya kendo bat UCEM nado baula shimti ya ka kam kumba hendre penai Hakiji kendo ki MDC kaleng yatai kila pingpau ki jingso kya kabaya day bat ki lang salang uba Tito Starwell Khan ula pinken mau baya ki project balawandra da ke isi ba menshua la pinsange no wat hadien bala dep pelat ya ka pisaru kalian yatai kala kentu ban pelat no ki jingseo bade ban seo ki jing ai biang po ki scheme na kabanta ki shnong ki bahap po ka semi urban ban pelat ya kapisa na kabenta ka sports bat ka puli puthi
Hakabede bat kejingwan buhay Shillong ki brio banapar ke jilla UCEM ulong baki jingakren bat kinong yalam Shillong kedang ya chaprang. Kene kede ke AKASHVANI Shillong kubuan lam shapi ya kubor. Ban beteng biang ya kubor ulat ke Meghalaya UCH Vijaya Shankar ula play bat pelat ya ke Mobile Medical Unit malabay tingka de ke Bharat Sevashram Sangha Haraj Bhavan Shillong henin kesing. Ya kini kakali la penwandur bakan long kum ke jaka aidawai bat ajing sumar bat kum juru nak benta ki outreach program kenang benang penkhalang ki rukum ajing sumar hakinong kendong hakaban don ki doktor ki dawai bat ki baide ki tiar jing sumar ya ki bala penbiang kenang ban ajing sakri ya ki brio ki batuk barangli. Kecing manra ya kini kakali kalong umau jam sa kecing nang kampen bha ya kilat ajing sumar na kabenta ka kot ka kya ha ka jela bat pan pente kenaru baki Shillong ki bashkandom tam e ru ki yo ya kecing sumar ha ka por ka babiang. Banweng ya kecing ya kan art badang shen hapedeng kinong Shillong ka Maikuli ha Meghalaya bat kinong Shillong jong ka Assam ki bor penya district jong ka Ribhoi bat Kamrum kelia thawlang no ya ka peace committee kecing ya ka ja kalami haba ka Assam State Electricity Board ASEB kala penyang artulik electric pole hajan Maikuli ka ba kinong Shillong ki kam bakadang dai ka jaka jong ki kecing ya kaja kala nangcur haba kibreo ko Maikuli kala wengno ya ki electric pole. Deputy Commissioner ka Ribhoi u Abhilash Baranwal ulakintu ya baru alyang bakin kiar na kaya maya niya bat banyak keren nesuk no. Ka Peace Committee ka bakin thup mar prangut kitukon kan tray na kabentaban wanra ya ka jingsuk bat banweng ya ka jing ya kaja. Ke MDC jong ka nongpo ikong rona kamdet hinin kasngi ila letjungo ya ka yang sorkar bala syui kumtu haka Shillong mauyong ka bahap mpo ka pahambir cluster nongpo constituency wat hadin ki jingkerpat bonse na kinong Shillong bat kinong penyat Shillong ban play bat pendan kamno ya ka. Kini kayeng kadai ke Common Facility Center kabala shana hakasnam araja khat araja khat lai na kabanta ban tirksai bat thanjan hakachinglut kabala kot shaka arphaulak tengka hapo ka Backward Regions Grant Fund BRGF Ringkat bat urang ba Shillong Secretary Shillong bat kirurang ba ikong rona ila shim jingken ya jinglong ba menta jong kayeng bat pintiknai kinong Shillong ba insara ya kaneka kam shakatna bat shaw menteri badai pet ya ka kanang ban pinglong ya ka center ka ba mentoy na ka benta kinong thanjan jong ka Shillong. Kum kadak jinrakhi ya ka World Photography Day ka Tripura Photo Journalists Association kala pinlong ya ka Annual Photography Exhibition ba Laisingi Harabindra Bhavan ha Agartala hinin kasngi. Menteri Ketenaga Tourism bat Transport jong ka Tripura Usushanta Chaudhary ulapinkan mau bakidur Untang baki pinne pensa ya ka history hindray ki pin ki imbyang ya ki jingkan mau jong brief shimet. Mentakas nem lapin inam ya ki hinyapo santali ki dur balasyan da ki laipo prangut ki photo journalist ringkat ru bat ki kam ki jingtray bala no senyang da ka Agartala Dudarshan bat uhed ka AKASHVANI RNU ukunal shinde. Umeya ka Agartala Udipak Majumdar ba director ka ICE Ubimbisara Batachaji ru kledon lang haka program jingrakhi. Kaptu khubor kalakun na ka AKASHVANI Shillong Nipenkan mau bahaka po prabaje ngini so bat ka AKASHVANI Delhi na kabenta ka kubor ka katin Hindi bat nang tan sa penbut ka kubor ka katin pareng haka por pra katsan minit kani kadai ka AKASHVANI Shillong.